Ova izložba ima iza sebe 12 godina obsesija. To je obsesija da svaki dan napravim bar jedan križ, više. Sada, posljednjih 6 godina, svaki dan napravim fotografiju na kome je križ i pravim dnevnike sa križevima u knjigama i još interpretacije u knjigama. Tako da je u osnovi to jedna izložba obsesije. Zašto? Odakle ta obsesija križevima? Ja mislim da je u umjetnosti dosta puta obsesija kao dio stvaralaštva. Volim križ jer je to jedna forma koja ima iza sebe interpretacijsko polje, vrlo daleko, vrlo široko interpretacijsko polje, jer meni se između toga dosta puta me pitaju zašto križ. I volim da kažem da je nekad Klimt, taj poznati bečki slikar, kazao, za njega je križ najerotičnija oblika zbog toga jer se u žensku horizontalu zarinje muška vertikala. Šta radi sada grupa Irvin? Imate puno izložba, pretpostavljam, u planu. Skoplje je samo jedna od tih stanica. Skoplje je moja samostalna izložba mojih obsesija. Inače, Irvin baš sada ide u Moskvu gdje imamo u Museum for Contemporary Art Garage. Imamo tamo grupnu izložbu i radimo na velikoj izložbi koja će biti krajem godine Neue Slovenische Kunst od 1984. godine do 1994. koja već ide u neke muzeje onda poslije toga iz Slovenije van.